ربي صل عليه وسلم. Selanjutnya kembali ke saudara Tengku Haji Budiman Ali mendapat mempersetuju calon wali kota dan calon wakil wali kota Usmai beserta seluruh tim pemenangan Kecamatan Rabah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin bihi ya'sul lana kullu muna ya'sul lana kullu muna. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin bihi ya'sul lana